Mwigiro bwako nwithirite wina Jumapili enthongi kwe tariki 22 mweri wa Januari mwaka wa 2023 ankwate ogeni kenteto cia Meru TV themwe cia oro mbita Purity Muthoni na ya mwayara tukuthuranirite. Poro wa buri otongeria uthimbesa cia kuthiriria shrine Mikindori riboti kuonania na batu weye ibo barabatita skuru Meru yembe na bauba kundrop skuru na inya sana no SES kendeke kuwa thirikari ikareta atongeria ki sub county Injaro kutungatira Kenya. Na iyi icio nteto cia Meru TV themwe oro. Mbunge wecio bunge kiatigania East Mporo wa Bori na atongererie mambura yosanga mbesa cia kuthiriria waki bokonto kwa kurombera shrine Mikindori. Mambura yakinyirwe ni atongeria Kathumba kuma ntere mwanya cia Kenya amwe na mabatire bonde bawati weni Imporo. Mambura ya Ukarimeru TV imwe kwa imwe muthenya yuonde. Adams Direnja NTETO iji. Nemisa yantukwa kiumera kuputhirikite ndene kirima kia Mount Maria ntere cha Mikindori kiri mubango kubakwitha kiuthambe cha kuriria shrine kiathukira giutongoro cha ni mubunge shomethikani East Mporo wa Bori. Mporo wa Bori wala kuandamanite na bunge Kathumba John Kerry Ndiveni Kakuya Agnes Kaguna na bunge mangi Kathumba amona MCAs ba county Meru ibathirite bakimenera uterurekani na thirikari ro Azimio kuma na marira bathirite bakiritati ni wobombera kwitha bagichinda kire kithurano kinene kithuru abunge baba tongoretwe ni John Kerry Ndiveni Kakuya Agnes Kaguna na bangi babaingi bakiwa Azimio ngitoro bena jona nikaba kwenda kwithira kiangaratene thikara William Samoei Ruto. Azimio irenda kura cia Ruto ichokere ngo talwa ibo kwana bo abwe ibo kwana bo ambo lirenge Azimio irenda kura cia Ruto na cia Raila ichokere talwa kwana bo loi ibo kwana bo loi wangapi wamekataa kamkono nione wakamkono wamesema hawataki mambo ya kurundia kuhesabu kura ilihesabiwa na akatangaza rais ni mmoja William Samoei na mdogo yake anaitwa Bwana Rigathi Gachagua. Serikali iko imara, mambo ya siasa iliisha. Saa hizi tunapanga ile njia ambayo tutakuja kufanya maendeleo kwa ile manifesto tuliwaambia. Hata mimi mbunge wa Jubilee nimesema siasa imeisha. Na juzi nimeona jamaa moja anaitwa Kioni akipiga makelele. Sijui kule ilibiwa sijui kulienda. Ile ni maoni yake. Ile sio msimamo wa Jubilee wala msimamo wa wabunge wa Jubilee. Yeye aliomba kura akakosa. Sisi tulichaguliwa kama wabunge na chama cha Jubilee. Na tunaunga serikali mkono. Mtu yeyote anatetesi na uchaguzi wa 2022 aende achukue form 34A 46 na mia kadhaa, achukue calculator, aketi chini, afanye tarakimu, asituletee kelele kwa sababu hesabu tunajua ziliwashinda. Hao wakukuja kutuambia ile inaitwa cherera mathematics. Simuliziona vipindi kule kwa TV. Kaite na kuwa bunge bandi bombeja kwithira bakithetera rwangiro kuronga mirithura myankata ro MBC bakiwa kuma MBC turakumba kwithira kibuithira no te kithano kingimo bakwitha kibuithira njira weru no maya ki uraba wete MBC no mbera kwithira kibuithia bwaga kuba atikura chithirira kumba kwithira kiringira kirigituo akachukua election laws za Kenya, akachukua regulation za IEBC, kisha akachukua ruling ya mheshimiwa Maraga ya 2017 na akasema hiyo ndio itakuwa template ya kufanya uchaguzi. Hiyo template ndio ilisema kwamba kura watu wakipiga laini, wapige foleni hapa Mikindori, waende waweke kura yao kwa sanduku, ihesabiwe, itangazwe, hiyo kura imeisha. Hawa ambao wanaleta tetesi za Bomas hakukuwa na uchaguzi wowote.
Uamuzi wa Kenya ulifanywa na mwananchi akiwa kwa polling center yake, kura ikaishia hapo. Na jopo kazi ambayo itaweza kufumbulia wananchi wa taifa hili waweze kuelewa yale ambayo yalifanyika pale, ili mwaka wa 2027 mtu akiomba kura akishindwa anajua mahali ambapo anafaa kuenda. Kaite no kona ndivindika kuya nombete kwithira kiromanga vana kaunti Meru kawira mwangaza kwithira kiritania ngwina atongore bangi ora rombete kwithira kwina ukiria kaunti Meru kenda kaunti Meru mba kwithira gitana mbere ora kubatiri. Naye mama gavana aweke tu afunguke macho kidogo, aone mambo mengine, kuwe na heshima pale. Tukumbuke kwamba lazima atakuwa na watu wanaitwa checks and balances, ndio wanaitwa MCA, wapewe heshima zao. Nao MCA wanaelewa kazi yao. Amuthe buria bona mporo wa burio mbecha kwithira gitumire America thomba ati kuri ntuku ya ruari ya tariki 27 mweri na Januari mwakeni wa 2023 ati kwamba kwithira gitekrimena kuritorore bwawe ntuku ro mbecha kwithira kiurio ntubona kwamba kwithira kinenkanerio rorio bo Meru gusokera yabatu mbarira mbere lewa kirego kinamya monki ndarelele nare yabatu ate keregoro yumete goro mundo wenda rumere batere weto naro no muskabu weto rojoro regoro rukale dani no mesiawe akiranto batoroka. Amen. Bugwanda bo tomurume batere tomurume as ngoviria. Kiripoti na Meru TV kumatiga nembe tanda msimoturia wa thirenja na tuweta mbere riboti icio nenie ati kana kakayeye ikethiritwe kakirekana kithomo na wingi muno mirigone yegembe kaunti Meru no tonya biashara ene cia wendia no tuibomira kuringana na riboti e otweria bora bwere ya kuritwarwa baba inge bana bara bateta skuru ibantu arume ende asiari masibo na nini bo ibakorwa koria ritho kuonote mwana orati wa mucie muno thaitwe macoka ya skuru. Riboti eye irekeretwe ore ikundi mwanya bitebia kithirikari bambiriretie kuthetera kioto kia mwana omweje antia iyaka auta ati imongo mukirio nkonja aina sio nkoloki ondundurian na usonkoni ne bona netekana kaeye mno mwirio yombe ne kati nyuma na mno kiremugana yo mnene anabayeye ne babata ya skuru na kosunkumanye biashara ne semiram amwen na kinyabange kwethera besunkumanye kirenda wa sekulebia rirane boya kuwata mwana omoye njara na kumoni njira irai ya kuthiata taura kana kakale kethaira kakelwelo no tukinya muongo ne yokaria kaboletwa ni kana kaka kaeye rirane boya kuwata mwana omoye njara na kumoni njira irai ya kuthiata taura kana kakale kethaira kakelwelo no tukinya muongo ne yokaria kaboletwa ni kana kaka kaeye na kinya kire skuru na watiotiero akwanu njirera nje ya kuthiata itwathithitie sabe na tuona mostly boy child in Igembe sub counties anabauba kundrop school na inya sana upon I school enrollment by the time bakuthiria class 8 balithira bali anabakai no tubara wainge for example area yetu baba ingi bombete convention ke saindie utwemera sana at a age of 11 15 long time mwana omwari akwithirwo ari very empowered lakini mwana omweze ataritano ku handle kana gukaraniria na mwari uri empowered ongoria mwanya kuma mwirio yembe bakiaria ne bakwa kwena itomike wekera mwana wa mweye kelokia ko mwa intabira bya moweria oreu tabikibiki nguo kana mbesa inde abati kwethira akionwa njira ya sureria wewe ngwa kiumbe na kirake batere ne kwanania anabonde urethira no mware kana wa muthaka mwana ora agia atwika empowered in fact ira omba tetheka dynamic ya empower antu not the best nguruginya kwa antu mbesa ngurugia kubangu ngurugia kubaki na bikibiki kwata mwana wa mwije sambamba betania na mwana wa mware kenda ethira during school system ana babonda bakethaira bali na achievement inganene tutiketha twina kind of gender stereotype munani bakuromba atongoria barabange na kinya kire county iringe no mwana omweye athirete akinyelo kire miongo yonde
bombe kwithia ni bakunura ritho na kuona untu boboya na batire mwana omwari twa wenko wikirwa rira bakiromba kinya makanisene mesie na kinya kire masibo bombe kwithia betumiria nkuma ya ukire mwana omwe na batire atoti wa nyuma ndukira nkumba kuromba nkiromba leaders bangi ba the counties wekire ana baka mboi kamboi nikenda komba ukira pareke kwithira betia wa nyuma ikamukana kamwali. Our churches, our area chiefs, assistant chiefs, landmark ya kuona boy child has not been endangered, boy child has not been neglected. Nkiripotera Meru TV ndi mwirio yombe mbeta mukiri ankonja. Nwe Minister wa Ukaria Bondene na wathani bwa matura a Kenya Professor Kithure Okindiki awete sub-county cionthe Injaro division na location ira ciere ya kururwa ithirikari ikayanwa ki afisa bathirikari kenda kuona Kenya ibokomukira utungata bwa thirikari bate usumbuka nkoloki na wete kukethirwa na wongele ku bwa ituo bia borisi kenda witenkathi kimanto ya Ukaria ndagara weguna katwesio sub-counties, vile divisions, locations, sub-locations ambazo zilikuwa zingine zimewekwa katika Kenya Gazette lakini hasikuwa zimekuwa operationalized. Vile najua kuna zingine ambazo tunahitaji katika sehemu hii, katika kaunti yetu, katika kaunti zetu jirani. Tahakikisha sub-counties zote ambazo zimetangazwa na serikali, vile divisions zote, locations, tutahakikisha ya kwamba zimepewa officers, ma ACCs, DCCs, chiefs na assistant chiefs haraka iwezekanavyo na hakuna hata moja itapotea. Kisha pia tumeongeza zingine. Tahakikisha pia police stations zingine ambazo hazina maafisa wa kutosha, ambazo waheshimiwa wetu wamejenga kupitia CDF katika constituencies zetu, katika sehemu hii, katika Meru County, Embu County na sehemu zote za Kenya. Nitahakikisha ya kwamba hizo police stations zimepewa maafisa wa kusimamia mara moja, na nitahakikisha vile ya kwamba mahali kunahitajika police stations za ziada, police post, patrol bases, tutahakikisha tumeweka usalama, kwa sababu usalama wa nchi ni muhimu ili nchi yetu ipate maendeleo ya kiuchumi. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais ameniambia commissioner wa hapa aitishe kikao pamoja na governor na viongozi wote ambao wamechaguliwa ili mlete ripoti ya zile sehemu ambazo zilikuwa zimekatwa lakini hazijapewa maofisa, na zingine zile ambao mnapendekeza zikatwe zaidi, kata, wilaya ndogo, sub-county, division zote, na hiyo ripoti ilifikie ifikapo Ijumaa ijayo ili tutekeleze mambo ambayo nimesema hapa. Na kato kunde ruo itucokerete nyuma ndaika itikuraya ukebaibe lau.
Solution Afya Cover ni ugitiri bukinyanite na bwako ne bubuko jwaku ni utungata bwa chibitari bora ni bwa ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiri bu bora jana gukurukira mutaratara jwa ureti bwa utungata Kenya yonde inya ni burunga maira ekrobari to kana rewa konanwa na mutino Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited aletwa jana ga utungata bwa mithemba ije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV, AIDS, and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumanyamantu nkurokitu ringezi mungu kurokera 0728787972 kana 0734321924 kana utiriungire Meru Mwalimu Plaza barabara ni agakoromone kana kirindu wangichi yatu chionde iliria kuinagwe nombe nyotu andekira gukurukira email info@solutionscircle.com website yetu nayone www.solutionscircle.co.ke. Solution Circle, your ultimate financial partner. Odina kiatho kiambathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kuinama. Meru TV tureje ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intara muchi ya mwana waku tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatiga kuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Karada kurina mambura twomenyaga twaigwa maru kana rogoji na twona rurire rwa ntogo. Ende bibionde ni birekete na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kirakiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na mthegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku. Mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithani owatanite nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Ibo ya nonto boitana mbere utegera Meru TV
na twicokera aciari na kariba nture ntirimiti bore ibaciumiritie ukungwira umbani bo mwana o itura riu Besi Kanana urathomaira Butere Girls na iwatira grade A- kempumi irarekereru kwenjuma ekiumia ki mwana o ethirite aitethwa ni atori na tongeria banteriu kuma kai kana kanini mwanka kuthiria mathomo ya secondary. Gaki Mutegi aina sionkoloki. Kwira wa mwana mwingine kyo gitumia turi bantrimiti bothoranete mwe na gikeno kinene nyumya murito Besi Kanana kwa A- ona kwithirwa umete muci utakwiyumba igikeno kwi mwana wetu Besi uri okaraga mitaene batwe atwirite murungu ibwega na gikeno gikinene no ntubo mwana uyu uri arathithirio bwega itukurukirite challenge nyingi sana. Na kinya riria athiririe class 8 ndari no ritobo muikia skuru endi ndombere gutethwa i community ou na mbasari kuma kiri ndikiri na nandi narombere kuthithia kigerio kiawe tukurukirite mantu ja marito ja manene tukiacura kaora tukauga tumuikie igita rimwe ria kinya nya ndathire inya lakini ndera murungu antongerie ikyo kyo tumenya mucokire nkatho ntuku ya narua risoti tutire ice tutirerigirite ati mwana no aumentirimitu wina kala mutane woni kwira murungu ibwega ntubo mwana oko wana bakwa kuringana thine ra thomete nio tiga kwira murungu tu ibwega gutionge mbomba kuga bakiaria turi babu baugite bithiritwe bagitetheria Besi kuthoma kuma primary no ntocheri bake batikuyumba arabararuthaga harambe na makuyuriria mbacere kumubicini bo MP birindikire background ye mwana ojo irari pua buru mwecimiwa yetu rindikiri no oratutethairia kambasari tukomba kutethia mwana oku kithomone mwana othine ri aririte mitaene kinya thai yani batwa tukurigara bungwa tona tukera murungu ibwega gindu kira tomba ku make ingwataniro tuone kana withwe mwitonga tukatethwa inya ni tonga indi batu turitonga tu indi nabyo bitutethairie gotonga bau kenda tumba mantu jau jange jonthe indi ni romba kiria cheri bangi kwirutanagiria na gutethagiria na barabata kwiyumba na ibabo gicukuru atongeria betu ana ya baba aciari baba ni aciari bakalite kumbumite misingine itinainya bonge no nkatho gucokeria anene betu chabere ndikiri na tethetie Besi mono ninya ntora mutethaia te athiria form 4 akarau no tukoromba ukairi nonto yara kwenda mantu ja kwenda kuthithia ja future we na murikane ya mwikiange kende nyana baba ngi benyu Besi paka bena weru bakithomo pame bathoma bate mamanja ndikiri wetu ale MP na mbina tethetie mono lakini ndombe awaibu ngabana ana ya baba ibona ndio batigwokorea mwana tojo aumete market utinya benayo na ndo tutura kuthia rambe mwana yuna ya full scholarship no tunathite bubwaga bere manto kinya ndo bantri meeting katho na ndo ben koro njega beta wonya za rambe pakoma batethiana mwana rote ku tiebo bachumairia mono ba paka batethia bakira ndo beto twina biashara banene twina itingugi bonde bachumerie na kinya twina area iri tungatete twina farms tutethia yojo mono nyake maranye farm bachumerie twatethia ana ya baba tugataira thikari aki aturi na aciari bonde mwana pressure ena pressure kithomo ura kimwikaira pressure kenda understand tuketha tutina pressure unja nakio ikundi kimwe kia aini ba Meru ibarombete thirikari ubawata mbaru kingu icio cia wini asani ba baraikwaya ekanisa ibakoria thirikari ya Meru ibaya engu icio kenianto munorera thirikari iyina ciatho mureithi wa ba aina cio nkoloki gikundi kimwe kia aini ba Meru kira kithiro tugikitie ngugi aini ba kuma kiengo MCK igitendea bethirito bakirukura ya CD yao injeru
iria ina ndwimbo cia kuinira Murungu ni barikitie kuga ati wini ni bubati gwikirwa ni muntu wothe na nkuruki gukuria kana kamumiru ni mwini nabwerete kwithira kinya rira agita kurekondi rwimbo na support kuma kire atongeria utafadhali kuburomba atongeria beto muno ba Meru nonto aini ba Meru twekuo lakini rimwe nonto bwa mbesa ikureta thina muno ni ya masende na thirikari yetu ya Meru support ya ini ba the upcoming artist menya groups ciria cia kuina ndene ya Meru county na boaini bakiengo MCK ibarabarugurite CD yao Injeru bakaria ni barombete thirikari ya Meru county o amwe na thirikari nene ria bakuthithia micemanio babakawata ugeni ne kenda bakomba gukuria taranta ciao ndene ya wini kiri micemanio ne kinya ya gisiasa. Kiengo Church Choir DVD volume 1 shangwe kwa sababu sasa tuko na mwanzo mpya kuromba akristo bonde basapoti bie wabira bionde bia ya ni makanisene kora Biblia yotwera itutumire bie wabia to kundene o serve Murungu to inue ora rure tukaribishete kwa ya nyinge kwa ya kambereo ya koje PCA Kiengo to na melody makers getembene kire for the church state relationships to kwenda kwa kanisa netambuliwe ndio na events tukona ke kundi fulani bigetwa kwa yendo ngie kanisa kuina ndombo inspiring etwa and the county governments na Kenya national government iba cooperate with the church not the agents bara more than ekete bara the development kenda tumba kuina bioibi koneka tukaomba gutumiria nao no tukulukira utumiria na ndombo Kenya crimes ni kuomba kuthira antoba inge babethe bara bate kwenda kanisa ukulukira ndombo yai leba kwa attracted baka umakire maofu baka ya kanisene na baya kanisene baka antu babeya thirikari kerenda ina ise time etego chumboka nondo antu bakaenda mwathani bakaenda kanisa kinyama chibo na borishi na askari kasi yao itakuwa rahisi. Murithi wa banki report na Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Kiengo na tuweta mbere Esther Kinya mwakuru kuuma kama uta antobetwe kiongo isigo bunge kia Igembe North na siomeretia kwaririe Kinyamara kira atwerie kwa kaita kama yake 10 nyuma yake ukuru eyo sibitarine enyambene level 4 akiaria na ndiki NTETO Kinya ariwa nyuma ya ukuru eyo irio ambiririe kuimba keni mwankare mwakuria kana kunywa wimba bura botomete akari na tori bamoyokia ya mathekiangi Kinyarira au baromba utethio no yakiaria afisa munene sibitari enyambene level 4 Githu Wachira awete murimo yo Kinya no yuragurirwe ukethira ake ainantu bomusangira mbesa cia sibitari mukirinkonja ainante toiji Musiyo mwenture ni akamauta wandini antobetwe kiongo Igembe North yurayo Esther Kinya uro kilokirite minyamaro na mithangiko imingi miaka nkilukie 10 ani nyuma yawe ukurwa iyo rirakuwa na kilokirite thini nyingi cia kuria na Kinya kunywa na Kinya njaiwe tikayusiumba Swansi Lavan, Lewa Sonira, and Jata Swansi, Swallow, Civitali, and Jana Subsecunda, Cody, and Jata Angelic Coletta, that's okay for him. There's one for you and fair one to Meru. Jata Meru, a cool Quatica, and Jerry Asum, with one Kizumi, and Kazim Visa, Quatica and Bill Cola. Correcto, one to me, Korea. Kinya kunywa nsema kunywa brasha kunywa kwa sababu yosika ya o nsomba tanga kwa yeye kwa nazo mbolaya ngaiwo kinya sonje nanje nikilokirete mathina ya mainge rira anabawe bele basio masiena kurie be kuria rira bauma skuru oro ni babeta kurie kibarwa kyotumira orira Kinya tori baba ya kautethio kanini no ntobo kumakira thina ira musiario Esther kilokira kaka no mike kaka zumo kaka zumo wanke kuma sukuru za ira cia oro ngeta nkauri matonga kana bya kurua oinde ya oro ngeta tunga mira utua mira nda tumira binko na nda yabyo
tukagura bya korea tukarua tukaria kuria kiwe na stireni muno nto amba utumira kunyama thao ya tanza twakithirie bie kuria inya bie ngilasi tukinyate me akura nesiko kinyata atonga nkimasi nekeria kalo itumbo kinyakanywa no ntororo rwake rwa sukumiro rureja saindi emwe ruonthe rurume saindi emwe ruri kwarie kwawe kwithera kwina thina kinakethera kenda wita mwana nango kethera uri okue watumika wo mwitanira na kire daktari mnene wa Nyambene level 4 Githu Wachira na kwa wimbo bote bo nyimba ende ne thina yumanite na kuma komayo rera mtwari omunini na ne thina yomba kurigitwa kulingana na wanavyo kidhi kwamba kuna uwezekano kwamba hii shida ilitokana na kung'olewa jino. Ningependa kuelezea kwamba hii shida haihusiani na lile jino halilotolewa. Huu vimbe ni moja ya vimbe ambazo zinaweza tokea kwa mdomo ambazo huwa tunaita odontogenic tumors. Odontogenic tumors ni aina za vimbe ambazo kutokana na viini ama cells ambazo huwa zinatengeneza meno wakati mtu anapokuwa mdogo, meno yanapomea. So mabaki ya vile viini yanaweza saa zingine yakakuwa na yakawa ni uvimbe. Kulingana na vile ambavyo tumeelezewa kwamba amekaa zaidi ya miaka 10 na huu uvimbe, hii inaonyesha kwamba likelihood ya hiyo kuwa cancer iko chini. Ni shida ambayo inaweza ikatibiwa hata hapa kwetu katika kaunti ya Meru. Katika hospitali yetu kuu ya rufaa ya Meru tuko na madaktari ambao ni specialist wa haya maneno ambao wanaitwa maxillofacial surgeons, na hii ni shida ambayo wao wanaweza kuitibu. Muthia nzaine kuramba utethio pamwe kuro kenda ona tungata sibitari nikenda aumba kurera twana twa tutandatu no tubate kinya kaunda inde newe kwa beki mndene yo mtu kuramba mutuma nakawera kwenda sibitari ntazwe twaromba mheshimiwa mutuma ntwaithingia deputy governor amona kawira Mwangasa governor wetu wa Meru twaburomba no bo mutetheri weta sibitari amba ikuthire mwemba yu no ntonarigite kuthimwa akono nyati cancer ntoto kuromba tugwa no ntubo kyao kya Murungu kana no ntubo endi ba Murungu pamutethie ethresa wopo batu kana ethresa wopo bangi ende itukuromba utethio ki karambu kailemia human rep wetu atutetherie mweguru uyu no tuiba sote no suni muno nture ne yetu akario Kiripotera Meru TV kuma Kamauta wandine antobetwe kiongo igembe na beta mukiri onkonja na uu iyo twakinya muthia nteto cietu the mweo roboruari rikana no watanire abatwe YouTube Meru Digital, Facebook Meru TV Kenya na website www.merudigital.co.ke. Beta Purity Muthoni tuwatanire ringi wona cia kinya thaa 3 cio tukuboruari.